Abodenden emayen moja nananum ehyiegu homa yen enadru mene won so se ebeye bi atoaso ena yebo yen ara asase ni ena yenyina yeto sa enyum no enyum second one na me boy friend gonje na gonje no enyuma around 2008 oh baby achepa. It was produced by one of my professors, Professor Kwame Kakari, School of Communication, former dean. Obo sa nyum no o produce sa nyum ni wie no enyum no ebe 12 tracks ebia wo ne kasa eka ye wo asante ye wo anwona ye wo mfante ye wo nzima ye wo ga ye wo hausa enyum ni nyina ye 12 tracks eno mo produce ye na omo produce wie ye no owie no se na nage nebo na de bia wo radio so afakai free from 2000 I think 2008 2009 ho baby I share papai sa nyumwe de bia mebo na we the track 12 yempe ntokwa utie din bia na obo no wo ma e che se enyum no ache obo akufuadu obo atamils e kire wo sa bre no de na ekoso and intina no obo ata because abre ne ye na akufuadu any atamils omuna na eko akon nti enyum na obo ye sa abre no our kind political parties yen pentokwa and obo mamprusi no aka kosasi no aka dagomba no aka we o se yen pentokwa enyum no boy edaso ye relevant today na ye bonyum no obonyum na mensumi tie no na me raho because me kai bra wo boss anwui na be pemene aye west na se yentimi nsua de na se kra de aye west ama de ha adwene se emmabunu mom ena amanyofo ene ahemfo etimi abomodia ma se emmabunu mom ena omutoa sa mpapai mu nimu amai baby e kono enye o first ne nanke e kaso bi asantini a oye proud e na o kire na ade one program bi amanije pa e wo TV3 Ghana Most Beautiful sa Ghana Most Beautiful no e program bi a na e ade e program bi a mehwe because eboa ma yehu all the 16 regions the power of our tradition and your papa ewo na sa Ghana Most Beautiful no etimi aba be kire yen enti nam Ghana Most Beautiful so me ya santini me hu se angunafo de efe insimafo de efe esremfo de efe gafo de efe ne nyina ye ni age ne esua de na ye dey na afi de dru say nanke ye kanya mane a eye de ye man proud obiso ya santini na niji yewura ho yewura no besom no enti wa hye na tade wa pempam ne nyoma o kane de onkodi de obi atem na ba be problem afi de we are wasting our time and then nyoma emfamfa so mreyen and ye waste your time wo ho last week nyina de Ghana mrabunu de me ya no emmabunu a Rewra Jomahama wa boni brawie ekomon no Yewra Baumia wa boni brawie ekomon no na Kufuado wa boni brawie ekom end no
Yaya yewa echire ene yenya time waste no mmabunu na ekuro bi so adwene ekwan a adwuma betimi aba online ni mu ekwan a ene technology take over ma enkofo adwuma essay ekwan a yebetimi ama mmaburu anya adwuma efa agrek efa business efa entrepreneurship efa sanyoma na ebema mmabunu aye mmaburu na ntimi anya saa bre no and debate na yankote a de mmaburu ni debate edidi omu ho atem eye Akwaaba ene Oobake he me rahwa me so mayi pa baby ya du no enkanfo se Akwaaba na ya yusu ne dadaada no a obi aba onim Akwaaba krobia so ye wakasa ba kubia eno de wo ye hunhwie enye ekrobia so sa nete akankasa no dominate wo ye hunhwie enye because akankasa ne don so chain traps ni nyina enti ye wakasa bi wo ho a wo ye hunhwie enye okwa America ye wo omu wo the typical language America foka but ye wo official language oko UK a eye Britain a the ekekabom ye the Great Britain no ye wo ne nkrobata be enan bi ekekabom ye Great Britain now so ye wo standard English a ye ka Liverpool forward di omuka Manchester forward di omuka ye wo but ye wo standard a ye ka na mmabunu a ahwodi amwo enye ntokwa se John Mahama president ma yadwuma nye enye ahwodi a yedi hyemu se say ye say accident kuyen wo Kumase enkran kwa so Kumase ne enkran ya ntimi mmaburo mu Kumase ne enkran no o mentimi an debate de ye debate ne se adenti no yusu Akwaaba saa na we ye enkran land enti e wosi ye yusu Oobake enti ye yusu Akwaaba na ye di e ho atem mmabunu e social media Nhyira FM Oobake ni Akwaaba ena sesei mmabunu ye waste your time with social media e ka ho asem se me ye yusu Akwaaba ye be yusu Oobake because e Accra ne wo o mind dey say de babia say yo na woni momo mi share kire amanyofo no amanyofo ni na share kire o amanyofo MPP ni NDC fo ya na ahemfo bi a omu amanyosem eta kire na omu nso supporto sebi ade a emfanfa so bia ma hwe de ye occupy the minds of the youth oman you want say na ya na eyamede no asema mi ka bi ntia se hwe de ye occupy the youth with me di nti no bi be nya time say na Jantuah ko waste your time talking about something that is fruitless adentia me ye ogidi ni me ye Kristo munso de minim se obi free angna ana inzema ana semfante we are one body in Christ at the end of verse neka for verse no to mami there's neither Jew nor whatever once we are in Christ medium ye Kristo ni na meka nyankopon there's a reason say or the tribal na nyankompon de ba yen wa maseye mekunto kwa otom a unity in diversity Ubuntu a unity in diversity hey eti ya ma manyofo enti mu hu say amanyofo they are happy with whatever is going on okonkraya krobia su bi wo ho because a capital enti winim the airtime ni say sa nipa kron na wo ye ena me firi ha no okwa broche na broni tete na afi o si broni papa mu na broni no wo hwe internet so no wo se wo debate enyoma hunu a wo debate ye Akwaaba ni Oobake a
Sabro ni obeka se sabi mpanyifo mani mu a munim nyansa enti mu ankasa no munim nyansa enti ye sabi ye treat mu ye ye be treat mu sabi mu ye moa bi because ankankran foi asante foi inzima foi infante foi anguna foi nanka ye mabunu no ye adwene se na nyoma pa ben na wo anguna mamu a ye betimi ama aban adwena baso na yetimi de abiem enwuma ma mabunu ede ama pa ben na wo nzima enkran ye mabunu ye betimi atwe aban asi so na yetimi adibeti se be ye de ahoto beba da bi politician ni tibabi ehwe edidi na wagya ma maburu mom edwene Akwaaba ene Oobake ho Oobake ni kire se Akwaaba naawo Oobake no ye Akwaaba na sabi ukoto ade kra wukọ China for timitro China kasa no matro English no matro French no matro whatever ni nyina wo sa ade no se de be ya obia betimi akenkan bi Akwaaba na ne ayusu obese odi Oobake ka ho na eye fa ka ho na bibia ye nyina ye esua de eye den na kutimi kwaye ntokwa e man kofo didi omu atema de ha adwene se omu didi atema na afei menhia ne baabi no mu de aka no ene mabunu a omu mbobra etimi sore no adidi menhia tem no adidi ye wuratem na ye mia ya no na amanyofo amio ma no amanyofo amia o ma no miwa amanyofo ni nyina nim de ye wura otumfo eye ma wo mu but amanyofo ni timitira wodi na obi adidi ye wuratem na omumia ma no na osupport amanyo bi ni aye din miwa nso asemba mo pese otumfo di nanim onyam ebeta ade nachi ohene yatena sia na yede bono ene asante problem na ohene a yenka bi nhemu wo se o project ma bibia ye na wabeka bibia tum pese na dia kra ni na omayi amanyofo yi mamia ma no ena mo ye di because ekoye ma me and let me be specific sankrofo no mo ye sa nyoma ni nyina ekoye ma NDC let me be specific enkrofo na o mo ye sa didi atem no edidi manhia atem no dodo na support NDC impanyifo no or yet to inure to the benefit of NDC Yera John Mahama you are aware because assembly bias we penyin timiawa no de bia meka se yese ni e kan say obi to social media no adidi atem obi to social media no adidi yewura atem obi to social media no adidi menhia atem ni ayedi because yewura nkasa etene pe enso ba asantema mu ha kro ben so na eni ha misano na minim se wei eya atamfo because ye nyini bomu a mehu se Hausa for ye no man nete Inzima for ye no man nete Fante for ye no man nete Anguna for ye no man nete ye ni a ye huru ye ho ni ye wie enye ntokwa sana minyini ye beto ye ene de amanyofo timi hihye akire no medidi the very people amo house sebi ene de kwa ba beduru se enkran ene kumase adan a ma ye nyusu Akwaaba ye nyusu Oobake. Galatians chapter 3 verse 28. Galatians chapter 3 verse 28. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are one in Christ Jesus. Yesu Kristo muno. What is it? Nyankrumpon muno. Ye ni so bi free how. Ye baako ewe Awurade anim.
enti sebi se obi every baby a eye nyankopon ne said that yes ha nyankopon so osoro nyankopon ye nneoma se de be ya obi antimi nya ade baako pese ono nko a ne wo ene nti na bi wo ho a te se ukonya free anwonama mu ade bi wo ho a te se ukonya free esrem ade bi wo ho a te se ukonya free ga ade bi wo ho a te se ukonya free fante nyankopon ne hyehye ne saa se de be ya wo wonye selfish nti eden afi de dru ha abusiade a me kan mani abrebe firi se ya tena se ma amanyosem no adidi atem oti social media so no adidi atem amanyo ni bia ntimi nka nchom so munyai ya de maburu di omo life for ye na ya gi atumu no hwe na nsen ye nuanom asantefoi ede no mu ye kofo didi o matema o mu se ye mfa ho ye de be ton ye ho nioma sa na afo nti se kutu se baptist ye de aye t-shirt ye de aye ho ahwan ene ye ton fefefe ye ndi watem oni na ekono no they turn in yoma yesi ye die ni bia enti unso kwa wakoye udie ni bi na ni nyina ye fefefe is supposed to project you mama tribe ne say you mama tribe ne say if it's a tribe no e de ne betimi aboa ye wo ho e wo se de tribe ne boa hwe constitution ne wo mo article 41 constitution ne ewom de wo se wo ye Jeff am I here na say de daso na ne daso constitution article 41 ma men kan kire it talks about duty of a citizen but be anyone me who say yen waste your time ne talking about tribes. It talks about national unity. Article 41. Or say the exercise and enjoyment of rights and freedom is inseparable from the performance of duties and obligations, and accordingly, it shall be the duty of every citizen. Or say pesa abanye way mayeno. And also say yansu wo dwumadie bi a wosi yedie e wo krum ha. The first one A or say every citizen must promote the prestige and good name of Ghana and respect the symbols of the nation. Or say e what say oman bia munipa embu Ghana dino and also me ya mashe Ghana enti obi a ohumi bia matade bia no I try to write either Ghana, anything Ghana, make mu Ghana, because you say, or maybe I'm projecting the name Ghana, or maybe I'm projecting the name Ghana. You projecting the name Ghana. That is A, Article 41 Kwakai. 2, or say to uphold and defend this constitution and the law. And mrana ya dia maye no. Yen sheni ye nien defend it. Or say C mpacho muntie C no say to foster national unity and live in harmony with others. Article 41 C. Or say to foster national unity and live in harmony with others. Duties of citizens, directive principle of state policy. Enti say ye ni nipa nyina tena no ekamna no ho. Enti ade ni nchichemu yi ene mpapa mu yi.
me de bia me kase one na mo bear me kra no me asantini me proud asantini but do mo bear me pa no dodo na akra nya asantefo if we say me nim sa de ne ye baby me manage me for mo adwuma there's no way I me for obi because of say ofri ha ana ofri ha ana so ofri ha me nya bi da say me fa obi no abusan say ofri hen for almost over 15 years mama manage wherever I have managed me administrators ni nyina no omo ye Voltarians ebi infantis ebi enoughness oma me fo madwuma no dodo na ebe me no omu kra no asantefo ye ketwa bi why because in Christ there's no me free ha Akwaaba your friend bongo ideas at the social media young guy on bra no adi atem no adi otumfo atem obeko mo mu defending no dodo na ye NDC supporters no mu defending no okoka ni abedi watem ye bedi watem because e de kind dey say no ano no otumfo otumi adentina galam say koso dia e na ote wona de ehia no akansa na nkofo support mi wa EPA enimanhia Ministry of Lands and Natural Resources enimanhia aban nyoma na ye tworo ye no eya na nkofo enkenkan minerals na ye kan ho asem ni nyina eye hwan dia ye de shotumfo nza na amanyofo atimi atena hwa ne akasa nsem hunu na ne amia ya no ye nkan ho asem obi an kan ho asem ne adidia ne akwakwa kodidia ne adidi ye wuratem chapter 21 article you can say me natural resources me baba be catch property 257 clause 6 and I mean no camera 257 article 257 clause 6 amanyofo ne tenase no bia kansem hunu ena otumfo na watenase na galamse e koso ontimi nya bibia amfa ho young boy a wo mobra oti baabi ti social media so de one cd data e ke kansem hunu ne enya nkrofo support no wabra manyoni na wo so otia na ka se ade na wo ye ne se wo support me a jai sansem hunu no mo hwema nkora yi ni didi manhia temwi a eduru ba bia kwaside ne hwan a na ma ba bechia manhia na ma bechia ye wura na masere asem ye den a mo nkofre ahemfo bio mo kofre ye wura na odi na nim onyam akoboa mo na no ye wura ose amanyofo ba ye no ena nchichemu aba yewa angraga wa ha yewa fanti wa ha yewa nzima yewa dagomba line ni nyina wo kromu ha and yet time bia hwe asemwe enwunu beta wosameka because ayeye amanyofo na akoso sa problem no because I will not ever the men na uti say asantini bi anase obi a wote asantimemu ha akwakodi di doma hina atemda the ben na uti ye say obi a ofri oti radio so what is say obi ye radio wa asantimemu ha akwakodi di doma hina atem anaso wakodi di nkrani atem anaso watena radio so akwakodi di anwuna hina atem the ben na ateye the ben na ate say social media obi ti sa platform we so didi obi atem and yet etena say ni ama young guys omumobra omunyo obia wukohia na omobra bia na odidi manhia atem ne ania ya no na sabi enye yewura ena owo batanye ena no nso sorry ye ka se obi ankwa onim de besie enye yewura na wo batanye ena o say mayen kasa de bia na mu de adi omo nkasa because
obi atimi didi tore bi obi timi didi Kumasi fo nyina ta say Kumasi presenters obi ti oyo Kumasi presenters mo de say de mu hia ye t-shirt no adidi atem Kumasi presenters de sa munim nyansa mo de 3 months na monim bie ye Kumasi de monim bie Kumasi apuni ho nano akwa mo brabongo ideas osore ya enye nkranfo na kire restaurant anka mu Kumasi from way na omo sere ne nkrofo sere ba manin dane manin ko kase asantini bi ne kaye mumi enhwe ye de we si ekono na me de misi mi blemu yankasa yamanyofo because omuka eka na ba be hye eti obi tena ase didi ye nuanu medwumfo matem obi anka ho hwe so for say ekwama NDC na ye okay so for say ekwama NDC na ye okay because so far my monitor there's no record a mesia say obi a ofri MPP mu odidi ohini bi atem ye nana do ma hene kura ne nneoma a oye yi atole ya mbusa se papa na nana de na wo ye yi obi ani ho amate se waba begina no no so keka bi obi amia na no why because ye wura tete yen ntokwa bi wo ho a ye wura tete yen ti ye wo time a e wo se yeko o tinkran ye Oobake na enkran no a ye wo a ye nyina Eastern region, Ashanti region, Northern region, ye nyina ya kadia ekeka bom a ye de akwakoye interchange ne ekwan papa amamu no anka eba na nke nyina ye decide say ye stopping na onim de ebesi galamsey ase ye kura mo enkran utriye galamsey ne de ase kuro na ebidi aba be build houses wo ho Yewra Kwame despite ni nyoma we nyina dodo na won kran enya mo fe because Accra ye capital nti ye nyina na ekoho ye nya na agye atum nti na ekoho no munyai sa bibiansi munyai sa me ni obi kasa na oye no ho tribal sema na emitan me project asanteman me wontade bebre a oba me kan mu a me di asanteman flag na me the Ghana flag me project unsu project wo de na ma ne nyefe ma me nhwe bibi mfiri oso ye anwonani ma me nhwe bibi mfiri oso ye nzimani ma me nhwe bibi mfiri oso ye hausani ma me nhwe bibi mfiri oso ye dagombani ma me nhwe bibi mfiri oso ye gani e ma me nhwe antokwa mfiri ho e ma ne nkoye didi atem kire wo de be proud and don't insult somebody for exhibiting say na nije ne de ho ma wani je odi ho Article 257 clause 6 na ya ma mubusa sa de ntino tumfo na de on stop galamsey ti ha every mineral in its natural state under da hon me for 6 no to every mineral in its natural state in, under, and upon any land in Ghana, rivers, streams, water courses throughout Ghana, the exclusive economic zone, and any area covered by the territorial sea or continental shelf is the property of the Republic of Ghana, not the Republic of Ashanti region, and shall be vested in the President on behalf of and in trust for the people of Ghana. At the end of Mranica, Article 257 clause 6, or say, a good year beer was assassina say, assassina so, assassina pampem, dear what in suomu, in sutinimu, bebia el pumuo, bebia mean bibia ye good year piano, a Ghana for dear. Nemo me the sharp president in sa. Enti nanu ani ebo yewura na akufo do tiri so se on na ahwe ma galamsey ekoso no ene se galamsey ekoso a ye de bebo John Mahama tiri so
enti enye yewura ne be stop galamsey eye John Mahama president ne stop galamsey enye yewura ene be ka cho say hey galamsey mo anya ebe kumo eye John Mahama president ene stop galamsey enye yewura ene ka cho say e galamsey fo nyina mo nkoda enye saa na etie obetimi aye nanso yewura ebu mranti o say president awo na wo tumi no ye hu tumi ye hu adwuma ba ya tena se na amanyofo no makansim hunu nti yanya ne nduru ho bibia mai na ohene asare ana sikadwane kra ya pempam ho na mabuna som chesensem ensem emfam faso bia ma me say me blame obia wo me blame amanyofo because amanyofo no ensem ni bi wo ho a wo mu ka ba wo mu ntimi nka no ma hye nkrofo yachi na omu ka na me tu minianu NDC fofo munim de mekai muna masoso mu soa no mu ye de omu yi nkrofo mu ye dede e wo mframem dodo na support mu. You know them, you cheer them up. Omutimi didia kodidi atema mani hu sa se kumase enkurasefo monije. But the same Ashanti region and the mamu 33%. The same Ashanti region na mo se NDC fo na umunya NDC 33% wo ho. E kira wo se so ye bibi ma Asante a ye kai wo. Ye betena ha boma baso. First na kentensi. First na mu MPP NDC for na mu suro because na mu see radio station bia ntimi nkam no kre no emwa ene unya radio stations a ne esusu so mu MPP for mpo a omutimi ka bi mamu momme yenhwe na Akwaaba ne Oobake ne wezo ne wanwan no momme yenfa saa hoɔden no mmoa na munya mpapa mu ne nchichemu no efiri na ekoso obi ayire no ho na oyi saa nsɛmhunu na pachow ka kyɛnse me de menya ready go me miti wei me won fantefo me asantefo me won zimafo me wo gafo me won krofo ni nyina yenyina nipa baako me ma kwan ma me chichim ne mu me asantini nti me project asantini de wo ye no project ne ma odo. Let's promote national unity. Nyenya sa maburu nsɛmhunu na yedi wo emframamu no.